ফটোৱাটো এটো Hello everyone, welcome back to my channel. Aru moi ghorole ahilu because my best friend she's getting married. So aji mehndi ase aru she is where she is. Tai bisfale likhi ase tai mehndi lagabo. Tai bahut bhalke mehndi lagabo chane so moi loi goisu tai. So sai jok apuni apnaloke video tu apnalokak dekhwai. Paluhi tai gom na pai moi goi asu buli because moi tai koisu je moi na jao aru mehndi june lagabo bhanti tai okole goi ase buli koisu so tai khong kori ase phone or upor phone kori ase etia sao tai surprise diu kene kwa react kore tai so apnalok sai thakok video tu reaction capture koribo norilu hekini ji olop capture kilo ta pasot aru dekhile so sai jok mehndi iman ke aru heri hua nai holo sai jok apnaloke video tu apnalokok dekhwai jam mar eya koina nisa lagise ne ejoni asa tha mukon ja to biya ase akonman ki buli kare to e je cinema dekhai je akonman last kori khini te bohi thaksun तो केनेबा के पेंडल चैनल दी दिया नसिली तू गम पाइसु मेहंदी स्टार्ट होइसे या मेहंदी लगाय আছে একে সরে ওই নে একবাৰ নছিলে মানে ya ese mucho lo puedo ganar Chaba ne? Mà đánh dụ. À rồi bà. Hay bố. Bố hết. Ki khala? Phun hồn. Eke phun hồn. Kirana koi ni. Kirana nahi. Aki ase hone ri kisa na aki ase. Aki ase. Ningala go paiso. Bahagole deg sunaile boy ho pa. Adun cha? Moto hong hong dudin duba goisu dega. Moi ki jega pipi no hoy niki? Hare no hoy. Jega pipi hoy ne? Hoy manu. Kesi ase? O kiman hoise? Ano kesi ase ni deha? Kesi papa khusbu pasu? O posokon. O posokon no, mo posokon no. Takure mo sakta ni sa. You deka pipi. Video tu kau hilang. Sama no? Oh, mana sah?
ভালকে গা লাই হাল আজালে ফুল চন্দন তুলসী গা গা নেগাও যা লাই হাল আজালে ফুল চন্দন তুলসী এইখিনি তাই কষ্টে মস্তে নিজে লগাইছে ন দেখাই দিয়া This is how we ended up Mehndi ceremony. Aru, thank you so much for watching this video. Keep supporting and do subscribe my channel. Thank you.